Ako se uspješno uspostavi komunikacija sa svemirskim objektima, to bi najvjerovatnije bio jedan od najvećih dostignuća u ljudskoj historiji. Na kraju ću ti pokazati koji su najnoviji nalazi i rezultati u potrazi za životom na Marsu. Ja sam vaš današnji voditelj, a danas ćemo istražiti mogućnost života na Marsu. Početkom 21. vijeka, ljudska rasa je pokazala veliki interes za istraživanje Marsa, planeta koji je od Zemlje udaljen oko 225 milijuna kilometara. Na Marsu je temperatura često ispod spojnice 1,25 stepeni Celzijusa, atmosfera nije pogodna za ljudski život. Ipak, postoje teoretski uvjeti za postojanje života u nekom obliku. Prvo, treba spomenuti da je Mars imao atmosferu i vodu u prošlosti, što su temeljni elementi za postojanje života. Trenutno, Svemirska agencija NASA ispituje površinu Marsa pomoću svemirskih letjelica. Jedna od zanimljivih činjenica je otkriće metana na Marsu, koji bi mogao biti dokaz postojanja živih organizama. Drugo, postoje brojni dokazi da je Mars imao velike rijeke i jezera u prošlosti. Ovo bi moglo značiti da je postojala voda, koja je neophodna za život. Trenutno se istražuju mogućnosti da se nađe voda u vidu leda ili tekuće vode na Marsu. Treće, treba spomenuti i robotizirane misije koje su poslane na Mars. Najpoznatiji primjer je Curiosity, koji je na Marsu od 2012. godine i koji je otkrio brojne dokaze o postojanju života u prošlosti. Na kraju ću ti pokazati koji su najnoviji nalazi i rezultati u potrazi za životom na Marsu. Najnoviji nalazi ukazuju da postoji mogućnost postojanja mikroorganizama na Marsu. Ako voliš trending teme, top liste i viralne priče, zapratite Top Klik i uključite zvonče. Zvono.